Qanlık bağırığı oskolaını bitiren qanlık yürekka tuttar sıvın enniki olaqpon qanlık ideni kıtta setimnibin diyen tol kuyga tüyer. Pedagogический институт психология кафедрата bu köyüngütten ürdükü klas öğrenetçilerger enniki idelerin talığılarga tuhaylı trening ıtar bir onluk jarıkka begi korrespondent Nurgiyana Egorova barasırıttı. Национальный гимназия гон бирис клахан өрінәчіта Коля Гаврилев идетін филологияны кытта сибәстір. Білеген английскай үйеретер өссі кытай тылын бағылыр бағлақ. Тренинг кәмегер эннекі үлебін әрі болбаққа кехіні кытта кәпсетиге критиканы истерге иде тухынан әлбәқ өгіз біліні ыллым ден кәпсір. Определение типа профессии художественный образ болар. Ага. Определение объекта деятельности информация болар. Журналистика ду или авитер ол эгиге сыганах тухабит иде тахкара болу. Переводчик ду или эти атын дойдулар кытта связьтер ки болхумару. Будущий профессия он бән баарнак тақпын. Ол обязательно сөбілер жалын боларын күрдік. Она үлевер йөрі барарын күрдік. Кінайы, ой, менеме бүгін үлі барабын енден. Кихи бағылыр көғілір көқтақ түйет тұхынчаттан тақсы идете бары білдер. Оғы қанды кедені таларғар чөпчу бұхарына лік боллағына сарбақтыр мұнақсер түгені үгіз. Маныға төрөппет көрді хүтінен психология кафедратын доцена Александра Ушницкая тренинговай программа оңырын идені тухайыға жарықтамыта қағыздасыла болла. Интерестерин өйдөнер токуйданыр жиңнахти бугатын олақ қартыналара терер ген букулан келелер, кейрен баралар, онна ол түмігер толкуйға түйелер. Толгойга төһелләр, мунараллар, элбәхт җоннарын кыттырыталлар, кәпсәтәлләр, огларын кыттамак көһелләр, опсай тылынан өйдәһеннәр, кайыскаларын кытты баһарсаллар. Олата киннәргә җигнәк җә истеригәр уларыйы, уйылгаларга камсаһын барар. Мен тренинг түмегә бу диһаныбын. Бу көһөнгәттән төрдүс бөлөккә үлә ыдыллар. Бир курска 16 час устата 10-12 ого арас хабаннак тестере ахар интерехин жогорун көрөн идетин тобулар. Личность быгытнан сайдар, билитигәр бәй күһүгәр эрнер кыйга үскүр. Бу курдык әнеге сылларга университет профориентационный үләгә күскә ылыста. Сотору кемнен бияха улахан совет барыктак. Ол совет кабыла дальний Востоктан федеральный университеттер келелер. Оны беге университет пополамыт бу. Учеты кытты кайда голелән кинелер иделерин табаталан үчүгү үләһет болаларгар улахан чакамненин уран университет системалакты шөйдө гүлели турар. Тренинг кемегер үрәнәче темпераменттан характергар тия билиге көрүгә төһә тардыхара кая түгәр ордук жогурдага барта ырылычы көстәнкәләр. Онан манны кабанна гөле ытыллара энникетин олак кең артыгар үктенәре турар ого төһү болара сарбага сох. Нургана Егорова, Дмитрий Сергучев, Саха телевидениета, Жокускай.